Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Haga program Saipan Mandasi don dekat bengi iba alfi marbanyang. Tiginya keren iba alfi bentuk kabnya spang ni business ke jongi. But ni kong nisha aku apin itu bhai but ke kam ke bapile but ke products ke pemit nak ke farms ke jongi. Assalamualaikum. Kita jonga di alfi marbanyang. Kita jonga ke kam jonga ke di ka Omil farms. Tingi ngitre baki nongrap. Gishim ki manongrap ni refine ki di pai ki ban ispe ayo. Lain kita taruh ni layer kini gift section bangi sna gift hampers bangi apa keleng kemudian badawan ki beri nabar tegi department ki order nengi tegi ha ki bagi ni ai song bahai ki beri wana ba ni collaborate ru bagi jad entrepreneurs mo balik la jong akam dan ki balik jong sasha dan balik coffee kita balik ki handicraft dan balik ki handloom kita besna tiar ki souvenirs Tengi collaborate lang berkhot ini permalang berkhot mereka platform di bisa penyak kita sampai berok. Kila bu ikini ki products mah ngi kiba penmit nak ni ke Omil farms. Ini ya ada sik away din away batai kabnya mah. Te kini fitnya mentah ketika gifting section mah. Sehang ni ngilek kan ni balak ban ngin pen ipu ipeng kita rajong kan. Tengi ni gift wrap lagi kan. Example no lakadong mah. Tengi lihat no lakadong latte mix. Tu ni udah ubah ngidi step. Diberi mencaban detoxify kami apa ngidi no latte. Lakadong latte mix. Tengi pak long tu ni I gift fruit lagi track kan. Kita I gift you know. Te long presentable kan. Ni box kami kan. Te I gift lagi syongkia kan. Ada wan ki menum-menum sabar. Kuma kini kawan ke one finance minister ru nangi bon campus balik. Ba ki agif ki beri warna baru gitu kan. Te ke packaging pang ikala kam syongkia ba kan. Pilih hangnya nak ki don ba ngile in house, ki don ba ngile sabar ma. Mungkin ni hak bodan nabar ba ki bagi mla. Mungkin dia ba ngile in house. Ki snap hamang hasilong jungi be yani. Kani ketika one of the running back hamper kan itu, ini ikam Meghalaya box kan. Dah ni kita berat ki miniature bottles dalam bakangap dalam semarit lakadong senaban junja, the beru jayur chasban. Yang tu long berai gift lah itu nak kan. Di long takini ni fika kasong ka filam customize na. Yes, customize. Kasong ka jengkuat jengki beriu. Nanta dia tangkat taruh bakal budget jengki lo. Kiwan kibre bun cat mah ki amba pila gift hampa ba ngoi ngilat te pi ki ona bakat no kum no ampe ka song ka budget pi mateng tengi ngem tip kidan sanspa traspa shaza ka ba ki ko amaki te dondong te ba ko gift hampa ba spa te ngile ba hi ni pen biang itai dor kan ba ngi emlang ki biang lang brok kan te bagi paidin kendia mah da kading stang jong pi ya kenika Omil farms ke ba pelong pi ban stang bar hatu plalit man puli benya hani bentane kadai ba shujaran khat ne kumno ba Omil farms sang zang haus nam azar po te kam jungi long kala Ïaid ro hashaw tahi te ngaman shwa tri ki breu company jongki te aju ka kami te dedam tu te ngar te ngami do anaki te ngasang jong te ngai keteng ka kam jong Omil farms te ni haban di ba ki no rap lo jong no to pat wat ki no thil lo jong te no ta pat create ka ecosystem ba ni penyat kunoi kamar ni shin na eng pungbu he te kana yai ka for ka ski gitu ki slam te jing habang no ma habang no abai jing anggo yo bre te kandat wala ai yang nga kan yang alat banyak banyak dikakam hingga sam bagi support even though hingga yang dalam business kata mangahi
bagi support dan moral support which is very important. Kata ada kau sejak support bagi ai maki yang apa. Penting dan kipor ba changing aku agak ba dari shong yakan pada yang tampi apa. Entah ya cepat ya cepat kakam. Ni jing kiwan behi changing film ki kam kajam. Entah. Lo ka jing kesan na yang kedai kawai mah kebaran kam barat ba support na yang ka jing duai jong ki kau dia most ada important mah. Entah ini apa yang kita ngadan jika ku jom kiru ko deka way baki ku ko doi kani ba bakam style ha kani rapping style kini jeng ki khna trai ki jom creative maki hi apa kedit ki kane te kini ga bo kom to kini ka shong kan ta this is kini long ko hamper without handle ma wooden box without handle ki kane te kini ba wooden box with handle hang ni ro dong fi customize hi me phi ka ko jing kwa jing ki clients ki jong phi chung ta ngi pa ngi bu lupa dia marba ta kiwan ki kwa tam ta yang nyim laap ne chuan ju shimbe no mo tin tin do kan ni shimbe ki ai be tengah shubu ready kendap tali ba ki kirki just pick up and go kan tingi le kom to kan te kani ba phi ong de kani ro with handle kani ka be ro with handle te la ka jong kan kini ki box per phi shna hi nang ne ne phi tie up banu kini ngi so sabar ki box so te basna ni de kani jo ka megla box basna in house kan kani de ka bayan jor pa ba ka por ka mishwa bat mentamo por phi sedang menta phi hadu ka no ka ki ko ni business ka jompe ka taru ko jing ko hi ma kan mana la ki step ba te ngi mishara sedang mishale Masa try marway, na try hi. Try berokot. Hadin tu ngasa bu kena banyarap yang ah. Te ngabu si ibai. Nang tu pala su dang kambo si salah ngut. Te karaya kapol la su tu jika jeng dawa ka don tingla penyan. Bas dang mensual te ka kambu ka nang tak nang. Bahar marba kembang film data ngap dang from scratch am. Te nadu kinong rap hablek. Wat di keren ki. Dulu kita hit untuk kasimpor yang ada almost sistem bahkan kan build ke business kan. The evolution of kamlu kala evolve ha. Misalnya rukam pack rukam utiar kalau kumbai minta kada ekipo kada ya chamat. Nakam janai. Kataru ai nah ai kedet jaga government nomor ba kai lami exposure trip sabar. Noh, lagi exhibition sabar kai lami sabar. Tenang tu pagi ikan, kibegi stalls mana kibegi state na kibegi kipen terap ipu iping kita joki kum tolong ang kani ngila bale tengi persang ni le kan kalong te kadang pen ipu iping ta market kebun ki spices ke bakan ni ka Omil farms ka pen Okay. Te hang ni asu dang kan ka ki shibo ma. Kini ki main spices ba yat ma. Ki ba kham yat ba pa yo. Kumula kodong turmeric, ginger, cinnamon, hani ba black pepper. Ma kini ki de ki ba ye ba kham demand dawa ta. Bisa kata lagi nang le ban push ma ngi le ban push ni penyat ni kum jayur. Jo something sabar kim da ira ni push hero. Ni bang hap thoi ki hap ai ba di instruction ban how to use, what to use ni hap ai. Ki discussion ba teng kim tip te nanta somber cloud ma somber cloud do we hoi somber cloud do we ba kibre ro kirang kam duna ba bentak la dan ni betep te ni selling per jong tai ba fi le per jor kan tinda dia somber cloud ni la dia la kangap ta ba sai along combo kan so if you buy pt kangap do ti ba somber cloud ni sebetai fi belum ke benefits kan kum tang ni penjat kum tu te udon do beru bandang ngidang sia lap sian udu tengu mountain pepper la ne kebab chini uni ru ulang family jong black pepper hi sembari ni ndai pa uni pa udai udang wan ka vanilla smell ke long ni na po jela jongi hi na thanyu ni na jongi uni asta sabai pi hangni yam umar family focus tang jong ba yam sham ki ma bana ba state so everything is in state kan kini hangi pa ba kini ba gidi kandi ma ni kandi sumta no wild apple kandi ginger kandi gooseberry kandi ka jing tu jong phi la se ki ba pe yang ni program ko kata benda
bon mah bentai ba after lockdown mah bon ba sang kam jong bon lagi business pasang kita ngi ba fall ro kita ngi barang net te kawai long bede ban scam jingmot kawai ban da filiat no nakam ba fin ban give up ku bo ngam ne ngimde banya bisni we mah nyerap lang we ngi collaborate lang bo film na pengon dan kita we jong bela coffee bela sasai bela ki pathai ni kita collaborate lang te ngia ya tili lang as one kan tar ka be ba how to push ourselves kan minda collaborate and will be a team and nothing will hold us back batang teng kung nga bala space nga subis ni ki be bala ro ma teng ni kam i be ro teng ngayo order ngam la ban le to sim no to ne no to te ngia ka sa be ka tar pam kan tang ni menta ki dang pack ko order so fin i menta ki dang le bling Fiong kan ni ba your order na em tu? kini na po nari ICR so bidang ya prepare ko order jongki tuan ala packaging am lalu labeling shot kong ma tenang to ki hap tho khne ke ma tilam no long hap minus swa ji kha jong bilo bo jong tap minus am hap long zero kan so that back we budak bagi tap apa am kan debe exact weight jong ke ma teladat mang to pat dan bisa apa kum to kumne tadi just lalong apa debe 100 grams kan aspel ka jito label tegila so kene pat na kadang ka shrink wrapping bagi seal ka dekat plastic wrap so the begila dia ba kibri ba thick in your bed ba kadang ka to dong kampat dampa kan so kalong seal ka product Pisuk lu ka kya kalong stressful na kumna. ka stressful fi everyday ka ki la bon order ka stress hi so nga rambok lagi kena ki baterai tu ki ya kloy ya start ka kam ki biang ki long janai kaya ka kam ka bilang kalong kan tinggal it's all about teamwork fi mde banga ba di utrai ba ngi metrai lang chu batai ki ngidang kiti dang lang bai ya tak lang ya le lang tu mar dan ya dan lang telong kam dep ta dan lang lo kalong strak ki strak ni strak lang long teamwork ma Kasi day mo. chede Dia ka ba yade ba bagit ki kap of yung kalong stressful. She dan nem ki kap pat ki ba pisuk pa fin give up ni ba fin nang man kan ran din na pa. kita jenong junobre dan bi ndai pat ngapa ngam jubu kata Ahmad ambil ba kini bukai gelong tai long kini challenges and challenge tai bewan kita tai gelong tak di pekiang bi kawan Ahmad jini ta chong hangi ken kuno begin sim ka kan kono no asam positive ba kam ade kan no ka kamro long ngalong positive ba ki ada zungi ki wan keleng mah da kan yo basdang ma shwa bot ki wan chan di department mah kiran ki office pa ki kwa anta wan brio na ile na ba apart na kito kirang kini ki institution do mak institution ki college bukai National Law University IIM IHM kito ro kisem bah kito ro ki hotel su kisem kum hapos ane haste jun kam Marriott ke Vivanta kasem bah a gifting ba ki brave wan sa plong bibi gidan premium guest te ki bla sa to ba sabaram te ki ba ki I token of appreciation te ki ai ra to ka kum kene makala box ki ai ada kini lahni ba nilabon logo jong Vivanta pa ne ba busuk merfans apa kita jong abro nang ya jong pa la long ba ba gift ka Vivanta ya ki na kamarit ki ka Ti la no kini ba fi I give la ni fi yuma ba ki I give ni di partner repair PD commercial kum no pat pepnya ki don ne ki don ne kum kita ki dukan ki don ki dukan ko se jugi ki bon ma kum ki dong ke ba kham he ro ka ba ya ba ki tia jugi de kanari nari de kadang keleng tu de ki la ira ba giro ki sim ki lo ko production de tan jong nga jong bon jong babon ki bu adukan suki ki bre bawan ki sim nang to he de ki don ki dukan ki ka rap singi bo ta sa imat kadang ko imat ko station la ka di shop stero to ba ya barukan to mi dan lang renja ki bon ki dukan nang keleng apart from that kita ki store apa bagas tiap dulu bagi dia dah beranjung ibai Omil Farms brand dia apa Bangalore Mumbai Delhi bar Kolkata Kalau ayar pa ni business. kalau ayat itu ya persang ni ayat angu you boleh mau Ti ha ka ba ya dei per pak ni ki pat ba le sila ki ko ban reach out ani ki ko ban bu ki ni ki mar ki jong pi haki dukan ki jong ki kum no ki reach out pi firan social media accounts ne firan fin ada number phone ne kan ko dor gila ber phone
Nombor phone jong ada dan 80144 01271. 80144 01271. Kan phone nga dari result ngi teh yang sapen biang ya jenokam jaki.